News Africa, amakuru ku gihe. News Africa, iterambere ry'abanyarwanda. News Africa, menya ibigezweho. Intambara ya M23 n'uruhande rwa leta ya Kongo yakomeje. Mu burasirazuba bwa Kongo haravugwa gusubukurwa kw'imirwano mu duce dukikije Bweramana uyu munsi tariki ya 20 Gashyantare. Kuri uyu munsi wa kabiri tariki ya 20 Gashyantare imirwano mishya yadutse hagati y'inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo hafi ya Bweramana mu duce dukikije Bahunde muri Masisi, Kivu ya ruguru. Iyi mirwano yatangiye saa moya za mu gitondo ku isaha yaho, yibanze ku misozi ya Ndumba hafi ya Nyabigwi ku birometero 3 uvuye Bweramana, na Keshamutwe hafi ya Kabase mu birometero 7 uvuye Bweramana. Wazalendo abarwanyi bafatanyije na leta ya Kongo ngo biyemeje kwirukana umutwe wa 23 kure hashoboka no gufungura inzira ijya Inshasa nyuma yaho yafunzwe. Mu minsi mike ishize indi mirwano yahanganishije impande zombi muri ako gace, ntihagira uruhande na rumwe rutsinda urundi. Wazalendo na FDLR binjije abana bato benshi mu gisirikare. Imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ivanze na FDLR ishyigikiwe na leta ya Kongo iri kwinjiza abana benshi mu gisirikare bakoherezwa ku murongo w'urugamba no kubashyiramo igitekerezo cy'urwango, ibintu umuryango w'abibumbye Loni ureberaho ukicecekera. Iyi myitwarire inyuranyije n'amategeko arengera abana MONUSCO, ingabo za Loni, mu magambo y'umuvugizi w'ingabo zayo yemeje ko yifatanyije cyane n'iyi mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ivanze na FDLR. Madamu Bito uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antoine muri Kongo ntabwo yigeze abasha kwamagana iki kibazo cyo kwinjiza abana benshi mu mitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo ivanze na FDLR yitwa inkunga na leta ya Kongo. Mu gihe kandi habaye impinduka mu buyobozi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, Generali Majoro Kitsiko Kitabwe yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yibasiwe n'amakimbirane. Uyu niwe utegerejweho gufasha igisirikare cya Kongo kugera ku ntsinzi mu ntambara ihanganyemo na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru wa Etat Major General Christina Tsitawe. Kiko Tsitabwe wabaye umuyobozi w'abajepe barinda Perezida Tshisekedi si bwa mbere yoherejwe mu bikorwa birimo kurwanya no gushaka kurimbura burundu umutwe wa 23.